Ya pada kita joka HP go ibudi aja lalu ga manguja. Ya, alhamdulillah makokwe makura manguja tapi mak doko meka. Ya si rotak lele. Nalamana ta cede timet to kanto. Makke de telo teraka apa mak barasanji ke bolana. Magi nalamana ngirupa-rupana. Dena nanguja tapi mak doko meka. Ita marewan ni maka dakala. Iya na pita na semalaka maka de ni malaka dena kada we lawe. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dena wadito manguja. Dena wadito macaca. Hadirin. Tega ne ropai ulang. Jadi ini sudah sepakat canya ini bawa selenge maka da malebi tapi sinin na makya gamai ko puang Allah taala mana sepuana harus mapaka lebih ko ropai ulang. Yang pertama ieu na ulang ngehe ulang Muharram. Jadi ulang malebi itu di kung kami lo apa boti lalu ni ulang Muharram ni. Ya an kami lo menreki bola baru na enreki lalu ni ko ulang Muharram ni asan na mo po Muharram malebi. Haram. Napa maka dah tahu tanah haram, tanah malebi. Alhamdulillah, pamule baca tabukan ni umrah we. Ande, ni kami lo umrah baca. Soli itu nilai rata 60 juta. Kemudian bulan yang kedua, tiga ulama kedua, ular raja. Jadi Muharram raja. Ulang maka telu ianar itu ulang Sulkaidah. Ya. Dan bulan yang keempat adalah bulan Sulhijjah. Jadi ini pai ulangnya Muharram, Raja, Sulkaidah, Sulhaji. Komelo ki malam ya pala telu si todo. Jadi 20 lebih si bawa ulangnya Sulkaidah, Sulhijjah, Muharram. Locung ke iraja. Malam ni apalah. Pengala ta'ala maka damingha arbatong hurum. Khusus idi umat selenge itambai ngasiki sedi. Malah iya na ropong gawana ulange untuk idi umat selenge sayyidus suhur tega na yero ulang ramalan. Jadi 5 tu idi umat selenge. Sampai rilalenna ako ramalabdi na rampe puang Allah Ta'ala nareko iratte yero apae ulang zalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum nareko engka kirilalenna ro ulang engkewe na pakalabi puang Allah Ta'ala aja lalu gagak bawang yalena. Jangan menganiaya diri sendiri. More minasa sinakan na corona. Dena na lomak berejama. Magina de gayano nasa isolasi bialena ko bolaiwe. Maga memangi masamangi na yero sangi masamang papedalle pole ripuang Allah Ta'ala. Iya. Tempo na pangulut ta Nabi Ibrahim alaihi salam. Masarami pangulut ta Nabi Ibrahim nareko ganna isya sosiwan ni nadema nagaga mapadi pole ke watak kalena. Masarami. Akada magiro de masamadi, magiro de wore di. Magiro na de ubolokat di. Masarami pangulutan Nabi Ibrahim, makada magay ietu pale nareko masam mangitawe luar biasa ibadana. Luar biasa egana apalan naruntu mega pi apalan naruntu ibanding itu mau futewe gemet nah itu ke mau fute gemai luar biasa tuh nikin rate umuru mau fute gemet nah silampa mo gemet ta mau fute bapak ibu tapi rapi ramadeceng yang barak genai 2 lampa aja terdui. Tabagannya terlalu lampa, patah lampa dan sebagainya. Magi siddi gamak mafute, siddi dece nawereki puang Allah Ta'ala, siddi dece 10 apalana. Luar biasa nadi.
Se di to dosa na lolo. Iya. Jadi mega tu dosa na ta lolo to mapute gamana tapi aja tersengaja sameri. Di makada lo kapale putewi gamata ale na to mapute. Aja tadu yang kada mana adu gerehe. Tadu itu decenge. Tadu ya le ta pole ko decenge. Taruh ria majami lo na makada. Piko gicarana na tatamba si bela. Jadi ko malase tahu sini na to malabik yang ke hadir. Aga nasa guru taro. Iya tu narik ko malase tahu darike na bawat to malasaiwi. Miga pi apalan na ibanding ita sabbe na to madisinge. Jadi kemakadan itu madisinge subhanallah 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 mega mopi apalan na kumak dari kita malasai tapi bah meto balik kita malasa puro rasa kaya sange malasa de iya tapi dari kiaga darari ripuang Allah Ta'ala tadampang kabudi yero kumak dari ki malasa ki ajak na benita pak toli makna aja na raket tatoli bu bapak na aja na tomato at tatoli malang kalabi lucu angka ni tomato nakikubure mo parnoli wendo nangka ni kasindo na sa pro ni tomatena Iyang kewe natahang, iyan narito dua man ni sahabat na nabita iyang ke marepe natahang, pangulut ta Abu Bakar naniya pangulut ta Ali karramallahu wajaha. Iya. Asa jasana ta jokkay di. Narate ni wattu na patan tewe po ng Allah Ta'ala. Lewat to ni pape padina ara kuresa Iya. Sepaka ni ara kuresa Iya ang kemero depa
ni wiri hidayah mutamar ya gamana po Allah Ta'ala, maka da lebih baik yunobawa ni Muhammad. Nalena na muja ya gamata. Alena na muja sembahan-sembahan yang kita sembah. Lebih baik yuno. Jadi rapak ni berunding, terbatas, dena wadi tama lagi. Engkau mana na usulan na, engkau makada yadangi. Makada nacanya jitu kasih tolai, anu reta mato. Engkau to makada itikang ini gere nasabay. Dia kasih sedih sampai hati. Mahagiro rapae, tapa engkay ro matapataw laylay. Kada pimpinan na rapae ni gato si idi nasa iya topole ka kwewe wisangi makada angka rencanata melong pune ro Muhammad iya makotoro rencanaku makada cocok ni anggota ye ya angka nasa ya usulaku makada aga usulata lebih yala tau jago-jago namana tasid dewe kabila ya makada kidi se dewe RT ni gato benak na yero yala ni pat depungan na paigulilin ni bolana ro Muhammad na rekomelo ni matu nonno masih dini pada makgasa jadi dena tu gari semak kada niga atau mak buno na payero itu gas kange kato lemu nyawa memang maka dicucut tunget toyi pendapatnya jadi ena ro nasid di nah tentukan ni maka da iye wetewe Nabi ta angka Jibril podang Muhammad angka tu rencana na mapak iya ro Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na susun ni strategina na podan ni pangulut Abu Bakar kada Abu Bakar pas sadiani dua tonangan iola ni angka ni pasuron na puang Allah Ta'ala na suron ni salaita na Makkah na podato ni pangulut ta Ali na rekon ni matu loki me kebolaiwe jadi leso pura akadaki di purisan kan ni pangulut tali esuron Allah Ta'ala agat yo liraka nasan selle ka konrokuna ye pamatu tasalaiwi ye idita na Makkah pangkani pasuron na puang Allah Ta'ala taro na joka si bawa Abu Bakar ye pamatu tasalaiwi ye weta na Makkah talo Madinah nareko puramanan ni tapalesu barak-baran atau engkewe na taruh ko bolewe apa iro nabita luar biasa ina ro niriasa alamin to malempu jangan ka salet canyewe salet taruh agagana ko bolana nabita nasa aman ni ko taruh jadi palesu ngamanang yolo anu nagagana tawe ko capu ni napaki idik menyusul sille ka kwena ako ni onro tinro kumatinro iro tanga banyang kemana ni ro to benai mak depungan onroe gana mak gulili di gaga wadi nola cici namo anak nyau iya anak aga anak coki deto gaga wadi cici iya dia nak jaga jarak rapat ya jangan jaga jarak di sedangkan ke pasai marafut si peturu pusat tawe tak dampeng kak tapi kong kamu fataro nih ria. Jadi ikapu bolana Nabi ta. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam asal ini bolana angkani pangulut tali akon rona. Nono ni poli bola weh egana. Mahagi na sabab patulun na puang Allah Ta'ala kuatana sinin na irma makapungero iwire mana nga cakarudusa gangka matinro. Pada kita macerama na tinro tawe. Ya, namo lalo cilingang dito gaga pasading. Nasara inabita, mesu inabita, nabutika inabita, malas itana naguguri ulu na dega ka pasading. Mesu nabita sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh pengulut Abu Bakar alaihissalam. Teknik perang. Perjalanan ke Madinah ke arah kiri tapi nabita lo kanang yolo. Lo kanang nabita tegi jolo lo masoso nabita set di bulu ia engkewe riset dena tanah Mekah ya aku ni rolo nabita yolo dek nasuk bu nabita nasabak metawi tapi lo meteh nabita istirahat karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala
Yero bulue engka karo galempong. Iya. Tama ni nabi ta koro guewe tapa engka na garangka masarang. Engka to na manu-manu maceke dua. Iya na ro na riasa Jabal Sur. Iya. Tama ni nabi ta koro istirahat si bawa pangulut Abu Bakareng. Mompoy matan na sewe pasat di mana ng natawa dapung naseng. De parugaga mita Muhammad nasa de jaga. Matandra sewe nasa na denang ka nagale la bukas denang ka nagale umpura kaso. Jadi ang kana coba-coba nasa de engka mau pilewu. Nono sih mata jamana. Nasa metahun itu nono apa anita kimega. Iya. Jadi ang karobarani. Naukai salefue ternyata canya nabita tapi nika pangulut ta'ali karramallahu wajah. Burmanan nih, masapa dega kamu leruntu. Iya. Tahu yang kata akalan na. Selaban itu lo Madinah, malalu ni lo Madinah. Angka to joka koro arakanan, mendre koro bulue. Saya dijaga gejala-gejala ke. Kadang kaje galempong nasa. Cari ni angka Muhammad. Maka de ulam makalale ulam muharram. Ulan napakalabi puang Allah Ta'ala. Ulam pamulata ini seleng. Malah puang Allah Ta'ala mega atanna na passalama kelalan na ulam muharram. Ite benne de gaga ulam muharram. De na pompoy lino puang Allah Ta'ala. Tempo na talalino. Nakana tsunami lino nakana tsunami talat de gaga potana tempo na pangulutan na Binu alaihi salam malopi tega kijilo jok na de ga potana timon robawa mi kelopiwe sampai rotewe maka de na Binu ajalalo gaga yolo sionro keluargana pak ni gana mise tatamber raya masire itu lopi apa sama anaki
Jaga yolo sionro keluargana. Alhamdulillah ulam muharrangi sore lo pinna pengulutan Nabi Nuh alaihi salam. Ujaji ulang asalamakang. Jadi koloki pas salama wijawijata. Ya, ya alasan nusanura paboting kalau muharram. Ya, jadi pada pikir ini dia waktu kole suka adutan nih. Aja lalu nak ada lepe mapi. Wang katonga toje to kasi. Lo pak boti nagala tahu. Nagala to madari dia nakajajiang. Iya makanya ke makadaki iya wesa pulau aswana mangolo magi jana detona to masih laju. Pangulutan Nabi Yunus alaihi salam. Yemmai ko balewe. Iya, menurut lalana riwayat bale memai pangulutan Nabi Yunus, yesiro bale memai, angka si bale memai. Malapi-lapi balewe siya mama. Jadi dia gagak salah makan. Tapi na pangulutan Nabi Yunus, tanya toba jalan na. Jadi aja tak kena corona tawe mati, ajalan na mi pamati tawe. Aja tak tahu, tapi aja tak berani. Itu mah tak pemerintah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ulam muharram ni, turungi hidayana po ng Allah Ta'ala. Turungi pamasena po ng Allah Ta'ala. Masui pangulutan Nabi Yunus alaihi salam pole ribabuana balewe. Pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh api yang menyala-nyala. Malumpa-lumpa piwe. Angka riwayat makulang-pulangan ni roapit tuningi pangulutan Nabi Ibrahim. Dia nagaga makka datu Nabi Ibrahim. Ulam muharram ni padde ya piwe. Pangulutan Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah, terbelah laut merah. Bulan Muharram jadi megaladek kejadian sampai ada mapas salama po Allah Ta'ala rilalenna ulam Muharram sinin atau malebih ke hadir. Ye mijit doi di ogi ye ti mapas ikan naki. Padahal dia nasi kena. Iya nasa ulam Muharram haram den wadi. Salasa salah. Dia apa kerong? Ye ro salasa bahasa Arab. Ye na ro angka paling istimewa di selengi wahid aha asening. Waki aha seddi. Isnaini asenet dua. Salah asa talu. Dega ro keton roko isun nakaki. Mega apalana ke baca we katalu subhana rabbiyal adi. To suju ibace subhana rabbiyallah. Mega apalana ke katalu ibanding seddi. Aja gap. Malik salasa salah salam. Gangkana dega aga melo mapamula jama-jama ko salasay. Udah kejadian sini atau malebih ke hadir. Kebiasa jamaah haji urusu. Apa ya waktu ketosi ko salasi foji mengurusu mulus perjalanan. Kada magi makurat tau. Ya. Jadi fodangi maka daka ibu haji apa melo si menre pe Mekah. Loni ma periksa kesehatan nasa upana kadaka insyaallah baja. Nasa aswa agar baja nadi kadaka pasal simpang salasa. Asai deulo nganginaya ke sosalase. Wadi garababi maka daka pura to ni jesi janci dokter roy. Iya. Iya nar nasai. Aka daka ko rabapi deu TV ki. Idi to na joka nasa taron yang kamanu reko. Oh, dito na joka. Di na no persa kesehatan. Menla dua ka ipuatan na pudo man kasih salasa matu na joka jamaah haji. Iya. Alhamdulillah salah satongan. Jadi purana rongka penetapan joka na podange maka daka pungaji jaji mokir romenre Mekah. Nase jaji sana kadaka nasa magami maka daka salasa tu to joka sebah salasa di iya salasa Allah kedo na la marupa tuang ke mapadu rifo Allah Ta'ala nape ya sening joka memen ni bolana sila surana titero. Aga kejadian sini na to malabdi keng ke hadir letu iri Madinah liwat lasina joka na betta kina deni te lalang ni ye na deni lalu pusai yero kejadian letu iri Makkah denang kananya ihrat tempo na kubirali akada kanhe modele na he to ang kaywe cece ibu-ibu na po ang Allah Ta'ala na batuang itong pukulo ogi ibahasa rai denu le jajewe.
salah alena na salah. Jadi dena wadi pakangka kolalan nati dena marigaga ipoji lai agagaiwe tapi ajak na to macaca apa na cecala datu fuang Allah taala engkai macaca engkai menguja ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kasira minad danni inna ba'da danni ismung ila lagi raja kagak menguja nih jangan kata dena wadi yuja alewe sendiri dena wadi yuja isukuru kimi. Iya, alhamdulillah Pak berena po Allah Ta'ala. Apa dena mungkin ule putih gemak kuya. Dena mungkin ule mi bodoh cili, de ule mi bumakewe. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iena ulang di memuari bari po Allah Ta'ala. Mencaji